Zdravo svima i dobrodošli na ovaj video. U ovom videu da kažemo nešto i s obzirom da mi je sada smo završili jedan tretman sa jednim mojim pacijentom, on se zove Arne, ima 51 godinu, pa evo nešto i on da kaže o mom tretmanu i kako se osjeća i šta u stvari i on misli. God kväll och velkommen på den behandling. Jeg vil bare lage en video som folk ser hva han jobber, faktisk. Men hva vil du snakke om min behandling? Det jeg kan si er at når jeg begynte å gå hit til deg i 2019, 5 år siden, så hadde jeg veldig mye astma og allergiproblemer. Ja, bare kan du snakke litt høyt som folk kan høre? Da hadde jeg mye allergi og astmaproblemer. Znači on je imao je alergije i imao je astmu i nije mogao da diše. Prvi put je došao 2019. godine. Andre? Ja, så var jeg jo vondt i hele kroppen egentlig mange steder gjennom de årene som har vært. Og både massasjen og det å strekke og knekke litt har gjort veldig mye. Det viktigste har jo vært hele den allergiproblemene, som nå bruker aldri allergitabletter eller noe som helst. Inače, u tom periodu je on pio mnogo tableta, imao katastrofalna noćna gušenja i jutarnja, posebno kad je prolećni polen i kada su magle i teško se diše, posebno u ovoj zemlji, kad je u november. Men det är specifikt i november och halv oktober har masse tåke ute. Det är sant? Ja. U tim periodima je on imao disanje, ali sad posle tih 5 godina on automatski nema nikakve alergije niti spiser du tablettene nå? Nei. Ingenting? Ingenting. Hva snakker din fastlegen? Fastlegen, ja, de forstår ikke det her da. Aha. Njegov stalni doktor ne može da poveruje šta se njemu desilo i zašto on tako. Tako da, eto, dragi moji ljudi, sve je moguće. Inače, ja sam njega naučila da čuva duševni mir, da čuva spokoj. Jeg lærer deg om fred i sjel, ikke sant? Og som du passer på din fred i kropp og fred i dine tenkene, uansett som kommer i din livet i situationen. Inače, sada se on osjeća dobro, ja sam ga naučila koju hranu i kakvu hranu treba da sprema. Evo, ja moram da predstavim, on uvek kad dođe, on donese jabuke. Neko voće u ovom slučaju je donao jabuke, jer sam mu ja objasnila koliko je jabuka zdrava za život. Tako da jedna jabuka dnevno sprečava srce, to jest, sad, ajde da ne pričamo o bolestima, da pričamo o zdravlju. Fantastična je za srce, fantastična je za krvne sudove, fantastična je i za pluća u kombinaciji sa limunom i sa đumbirom. Fantastično, znači, fenomenalna je za želudačnu kiselinu također, za stomak, svaki dan po jedna jabuka. Inače, ovo je sorta Ajdered. S obzirom da ja potičem iz porodice gdje sam radila i sa jabukama kao tinejdžer i razumem se u sortiment, jer prosto iz takvog područja potičem i ovo je Ajdered. Postoji druge vrste jabuka kao što je zlatni delišes, crveni delišes, Granny Smith, Jonagold, Jonathan i tako dalje. Inače, dobro se razumem u sorte. Jeg vil snakke, det er veldig bra sorter, det er veldig fin smak her, og tusen takk for den gave. Og jeg snakker også som du hver gang kommer på behandling, du kommer med gave, med frukt eller med ting eller med... Og det er veldig bra. Men du nå spiser sunt mat, eller? Jeg spiser ganske sunn mat, ja. Gjør det. Så kan du lage eplekake. Ja, tusen tak. Kaže sad, pošto on zna da ja pravim kolače i torte, kaže sad možeš praviti ove eple kake. To je u suštini kolač sa jabukama. Tusen takk for den. Men det er veldig fine farge. Det er norske eple. Ovo su norveške jabuke. I kako su lepo ovako, veldig fin paket. Eplene kommer fra her borte. Aha, norske. Super. I lepo su spakovane i super su. Tako i vi, dragi moji ljudi, svakog dana pojedite po jednu jabuku, fantastično je za srce najviše, za krvne sudove i za mnoge druge stvari.
topli pozdrav svima, pa do narednog videa. Tusen takk for den intervju. Velkommen og neste gang. Inače moram isto da kažem da on 5 godina dolazi jednomesečno. Faktisk 5 eller 6 år du kommer en gang i måneder. Ja, det 5,5 år. Men du nå kom på jobb normalt. Du kom på ferie flere ganger i Turkia, i Karibi. Hvor kommer du? Spania, på... Spania og Tyrkia. Ja. Og Hellas også. Hellas. Ikke jeg. Ja, ok. Ja, det går bra. Men det går bra faktisk, du kan fungere veldig godt. Ja, jeg fungerer godt. Har fred i selv. Ja, det er det viktigste. Ja, veldig bra. Kaže, sada može da ide i na odmor sa svojom porodicom, može da živi, da ide na posao normalno, zato što je sad zdrav čovjek. Faktisk, du er nå mann med en veldig bra helsen og fred. Ja. Super. On je sada čovjek koji ima zdravlje i ima mir. Toliko, dragi moji ljudi, mir svima i topli pozdrav sa ovog videa. Ćao. Tusen takk for den intervju.